US President Louis kumin kumtop US President thanna nei tura Republican Party candidate ningai tura ngai ni bok Donald Trump tha tumna chungchang thukal zelang ai nom chho hle a US Secret Service te soisel nari aring hle a FBI lampoin Secret Service te na tho dana zona anzot hial ani hengba ka hian US President Louis te ven himna chungchang po tlem kan soitel don nia July ni sompanga tho tran ni ani a bazar thir tu te chibai ule ama tha tum tu ina ka thel nu reivak lawa US President Louis Donald Trump chuan Truth Social a post siamin ngai to ngam lo thila thlen lo nan pathianin min veng himani ati tarlan tongin Pennsylvania rally ania thua soilain Trump hi ka ania akap tu hina kap thel hlawa ma se mi pakhatin nunna chan phani ama social media platform siam Truth Social a Trump hian post siamin kan jam mai turani lo kan rin na kan nget sau turani a sual na laka mai thup lovin kan tuang kan ti cha zual sau turani ang vandoi na tuar tele an chung te hena manga ina kan hlan bokani rong taka tha ta khole tui thatak kha kan thinlunga re to lo turin om renga hliam tuar te po andam le thoi theinan kan tong trai ani ati bok kumsom sari pariat mi Trump chuan American mi puita chu lungrual taka om turin a cha kan hun ton me ka hian tun ma zong aya in lungrual kan om mapoimo a American kan ni anga kan zedik tak kan chua kan in ti chaka in ring tok na nen ram huai thil ti theina lo danga long ne turin thei top kan chua anga yani kan ram hi ka mangai tak zeta in zawa in ka mangai bok cheu tunkar chunga hian Wisconsin a heram ro pui tak ma hian thu soile ka tumani ati bok Trump patha tumtu kumsom ni mi Thomas Matthew Crooks chu Secret Service ten an kap hlum ngal ti kan soito a Trump pathu soina tanga metarza somli vela hla in chunga ka hlum ni in arong bula hian AR-15 style semi automatic rifle mu ani US President Louis Trump patha tuma ka ani awang hian US Secret Service te dem nari aring hle a Trump patim ten security and deal bel po an pedu lo ni anga soya omboka ma se hei hi Secret Service thupuang tu Anthony Gugliel mi chuan exa post siamin thudik lawani thu asoya hei hi thudik lo hulhual ani na taka chon campaign ani na konga hian konghrang hrangin ven himna kan pek bel zok ani ati engpo ni se US President Louis tele annu puite ven himna thok tu Secret Service ten na an tho dan chungchanga zona apian bel na sa ani sangkha kwa somruk le panga khani West Congress chuan US President Louis le annu puite chu anma ni nandu lawani ngot lo chuan an dam chungin ven himna pek ni se Secret Service in heaven him na hi thokse antia US President ni to zinga Richard Nixon che in Secret Service ven him na amamo to lo thu hi asoya Nixon hian sangkha zakwa somriat panga khan Secret Service ven him na hi amamo to lo thu so in pek chun zom ani lawani President Louis te hi intelligence ten an thuriat milzel in ven him nan petrina Secret Service te hian mo phurna lama se US sarkar lai pui Federal le state le local thunei tu tenen ma an la a Secret Service Uniform Division te chu Metropolitan Police Department le US Park Police tenen an thok ho thina US sipai te poina trula pianga puin Explosive Ordnance Disposal Team le Communication Resources te po an pot theiani in the President's Secret Service ti lekhabuziak tu Ronald Kessler chuan President Louis te hi President Office an chua sana tanga reivak lo thleng chu firfiak te target an la ni theya chu wangin sipai somsari pangala in englai po an vente an langai ni in na soi heti la hian Donald Trump hi chu adin hunadang lambi ka Secret Service Agent Louis Tim Miller chuan Trump hi President Louis ani ba ka presidential candidate ani ko ba wangin ven himna pek thua boithla ka tambi ka chuba ka azin na sa a US President Louis dang te hi chu mi pui hriata langsar taka hunan manzui lo wangin ven himna pek po an ol sama Trump hi chu ala active renga hei hian ama veng him tu te tan po na ti tam ni in na soyani US ko ta thu boy engemo zata ne wangin Trump ven himna hian Secret Service te anin thlada pha chong lova akalna pianga Secret Service te an kalve zel ani satya lova
akal na tur chu a him to kem ti in an lo en film sa thlap zela US president in thana hnaya campaign an be ngor chho nu phei hi chuan secret service te chuan ven himna an pek bel thu an soya an hmalak na ro kim changa puan ani lo thung US president hlui te ven himna chungchanga hian kumsang khazakwa somkwa pali khan dan siam tha in president an ni lo chia tanga kumsom chung ven himna pek turin dan chu ti danglamani a mase Barack Obama president lai kumsang ni som pani khan former president's protection act chu siam tha in an ma ni nan du lawani ngot lo chuan an dam chunga ven himna pek tur an ni le ta a US president hlui te hi president an ni to lo hnuwa kongthrang thranga sumle pai la lutin hausa tak tak te an ni zui thina wangin ven himna pek an ni sen so hi tumro se ti pol an oma ma se tun thlengin US federal sarkar chuan sumle pai po an tum zui zel ani president hlui Trump patha tumani hi China lamin sumdon nan lo manghal wata Trump ka ni tanga dar ka ni aral chuan China ram dora chuan thisen kai noi chunga secret service ten Trump an hruai hranglai thalak chuan na ti sa chu an lo zuar man to an ti chu heng ti sa ta te hian Trump pathu soi fight 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 ti te forgotten country ti thu te an print tel boka ti sa pakhata chuan Trump pathalak lian pui hnuaya shooting makes me stronger min kap hi ka chak pha sot ti print ani bok US President Joe Biden ain China sumdong ho hi an cherang zoka Biden hian USA in rin ni zandaria ta khan Trump ka ani chungchanga hian thu soi anei chawa China dorte chuan darkar ni chungin ti sat an lo zuar mander to ani South China Morning Post Hong Kong khopui news outlet chuan sumdong pakhat Li Jinwei thu soi tar langin Jinwei chuan inka thu kan hriat vele khan ti sat chungchang hi social media platform tau bawa kan tar langa darkar thum chungin China la US atangin order sang ni chuang kan muhmanani ati heti la hian China foreign ministry chuan president Xi Jinping chuan president Louis Trump chu ator pui tak setani ti in thu chu an siamani Trump patha tumani chungchanga hian thu thang mak pui pui tam ngal hle a conspiracy theory po aum hal zat boka mithen khat chon he thil hi ro man lok ani an ringa Trump beng chu silai muina fu lo ti pol anom bok ka ani hnu lok khan Trump chuan truth social a ka beng ding lam chung lama silai muina fu ani ti aposa athina sat em wangin thil thleng kha ka hrethiam chi ani ati bok Newsmax chuan Trump chu silai muina fu lo hrim hrim ni in an soya Trump beng thi kha dar thalang ke themina per ani ti in hei hi police te hne na tanga an thu don dan ni in an tar langa Trump na thu soitan pui tura amhan teleprompter chu ka fu ania chu mi them chuan a bank kha a fu ani anti news company pakhat Axios point hetiang deuh hian an tar langa mase an ni chuan an thu chu hi extratangin an delete le to ani Republican Party mi then khat chuan Trump be na hi veng him tu te in thla da wangani ti in roman lok ani antia Trump patan tu te chuan Donald Trump chuan heram tan hian silai mu adongani ti in an soi war hle a amaya thisen kai chunga kut hum ru a vanlam hoya aphar chho chu fakin atal buai ei lo asahimna na thing thidu lova he mi hring hi ading chuaka mi puima chonin fight alati theyani ti pol anom bok Missouri Secretary of State Valentina Gomez chuan exa video posin ven himna lama hlo chamna chu ti lui nia ngai thu asoya Trump veng tu te zinga mi tu emaber chu thiam takabumani chiangani atibok heti la hian mi then khat chuan Trump ka thelani chu makan ti thu le lemon ti thu an soya kumsang kha zakwa somruk pathum dai to khan John F Kennedy chu kartlan laya thulai ka hlumani a palian tak Trump ding lai tunang hun silai thalutuk omto hnuwa po ka thelani hi alem tak zetani antia Trump beng thempo atalova abeng humna kuta thi sen akai ei lo athi ser ser chawani tipol anom bok heti la hian ngai dan tambera chuan Trump patha tumna tlol tasia Republican Party tan campaign anuam chho hle to dona ani na taka chon Joe Biden le Paul te hian Trump hi in thlanna chu theilowa an siamani lo chuan an hne don lo ti an hriat chian ema wangin in thlanna chu theilo nan thu boi chi hrang hrang anor tira
chuti chung chuan Trump chu mipui thinlunga atlana zela mipui ngai dan la ka piangin a sang tual maya Pennsylvania thil thleng hi Democratic Party ro manna ni chu arin om chi alo chungin tha an tuma an tha le tak si lo wangin Trump din mun hin asatakin asang chonge yang ti hi achianga Republican Party lam chuan Trump tha tuma be na hi thiam takin ron mang tangkai ngei dona chuti huna chuan a thu boy nei sang awanga Trump ring hel tu Republican voter teril ru an ne olsam hle to inarin oma tran big nei lem lo te point a upat to ema wanga Democrat Party chung ko ami te point an iai mek Joe Biden ai chuan Trump hi an thlang ngein arin om heti la heni west mi hausa zinga larber hu hanga bertia soingam Elon Musk point ni zan khan eksa ka thei topin President Trump ka puidon adam le thoi ka be sei ti aposa hepo si mi makta doi ni chong in love reaction an pe a an huwa Musk hian hetianga ro thap candidate kan nei nun ber chu Theodore Roosevelt khani ti apos le bok ani Joe Biden a Paul Democratic Party chu Biden a chungchanga an lungrual lo sa a debate an neya Trump angam lo ema wangin a din mun a thalo viawa tuna Trump tha tumna wangin a chan chezo kan ni le mek boka soito angin Republican lamtan chuan Trump tha tumna hi campaign na man ro thaber ani chodon ti achiang rang boxi Democrats lamtan chuan chet har chho hle don ni in nalang soitu tam taka oma kan la soi zelang bazar min lo thir sak tu te chunga thinlung takin lom thu kan soye